Selamat datang sa YP sa kani YouTube channel janga kajing tip technology. Badakan ni kasni ko open EP ka unboxing jang kani ka tial ngani jang kani ka jersey bang athit na Snapdeal. Ka ali ni pila bani e ka packaging jang ka Snapdeal ka internet ha. Kalong brand nama wat la ka Snapdeal ka la kham kan ran den menta ki e-commerce sites. Maka long show menchua ma por kadang pau namba menta kam da kelas tang biang menkam pau biang menchua ta lingin page dia dengan kangan cover ya kan address kita pila ban ini please do not accept this parcel if it is tampered ta lingin ya plate ya kan parcel mah wah ada ibor di mana play kan ni dapat iga packaging jangka ke best lah Snapdeal dapat iga ni ke jersey ini kata kata bang order na Snapdeal hilang di telok quality jangka ke best sih kayak ini patch po alang no dapat itu branding jangka Nike lo LFC jersey terkom packaging dengan ong best pajang ke Snapdeal mentah tidak ban i kan jersey ke quality jangka best ha kawan ini penak tidak ban i kalau jangka buat ke quality jangka ke internet ni ini patch ni patlon ro patlon kawan ni buat Nike branding nak bagi bakan dari first copy ke internet atau kata tambah the best sih mana deh kumno padlock pi internet ni ya kan di jersey te pila ban i padlock kani ga jersey ngala persang hala di te pila ban i ga fit ba met te ka best pa karan malu mala namar namenta ka packaging ngai ngai i te ka best pa te songpa ban like ban share ban subscribe i kani channel janga ma pila ban i kum kini ki video man ka po